Sana. Kwa ihinda rĩa mweri ũmwe mũhĩtũku nĩ gũkoretwo na njũkanĩrĩro ya ikundi cia wĩkinaĩ kaunti-inĩ ya Nakuru, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩoneka kwagagia thayũ kaunti-inĩ ĩno. No rĩu honge cia ũgitĩri irorota amwe ya ateti arĩa matanahithũrio marĩtwa mao gũkĩrĩkana nĩo makoretwo magĩteithĩrĩria ikundi ici kĩmbeca. Miaka mitatu ambayo imepita, kwa kweli tumepambana na hayo magenge. Ni kweli yalikuweko na yalikuwa na uzito wa aina fulani, lakini ndani ya miaka mitatu ambayo tumepambana nao, nafikiri nguvu zao zimerejea chini kidogo. Lakini kama ambavyo inajulikana, wakati kama huu labda wanajaribu kujiinua tena kwa sababu ya maybe pesa ambazo wanapata kutokana na mambo ya uchaguzi. County Commissioner wa Nakuru Erastus Mbuya rauga ni mekuiga ũgitĩri wa kũigana na muno mahinda-inĩ maya ma ithurano nĩguo gũtigĩrĩra kinaya ya matinagagia mũingĩ. Pia tunamulika na tunajua wachache ambao wanahusika, na wengi wako na kesi kotini, zingine ziko hapa, zingine ziko Nakuru, na tutaendelea kwa njia hiyo mpaka tuhakikisha kwamba kila mtu ametii sheria, na kama kuna mambo wako na wanafuata tu. Mbui ihinda-inĩ rĩu nĩ ũrĩtie mũingĩ ndũkagie na hahũ kuona nĩ mambĩrĩirie mũbango wa gũtũma maabitha ũgitĩri kũndũ gũtiganĩte kũrĩa kũroneka ta kũngĩgĩa na ũrugarĩ wa kĩũteti. Mwaka mmoja umepita, hizi sehemu zote zimekuwa na utulivu. Juzi pia tulikuwa na michezo ya kuimarisha amani katika sehemu za Mauche, na tunaona kiwango cha amani ambacho tuko nacho ni cha juu kuliko wakati mwingine wote ule.